Nećemo možda večeras o Kosovu, ali ne smemo ga zaboraviti, to je srpsko svetilište i srpsko ognjište, ali naredni učesnik pevat će nam također jednom velikanu, srpskom velikanu, velikom Njegošu, na Lovčan me, braćo, sahranite. U izvođenju našeg brata Nikole iz Andrijevice. Nikola Vutkićević, izvolite. Da im zemlju amanet preda,
u prisustvu narodnih glavara, ej da odredi novog gospodara. Ima li šta